اخويا نطلع ساعة. اخذ لك صور؟ يلا هاي اخذنا صورة وهذا كافي. هاي مال زنقين.
Polizanı geldi, tutmuzu. Ama kanal gördünüz. لا تجدد كم ده جامع إنسان बस एक पार्क पर जाना है الساعة من تجمع Başın güç zamanlı bir geçen hafif bir baş hayatım. O leveden işte yakınları. السلام عليكم بلا وصلك بقى انا قاعد باش حياتنا اخواتك بقى مباشر السلام عليكم ممنون والله المال اللي قاعد بدان